Pendiaming ke channel Banwan Rak Kubor Baman Lagasmi. Hakini ki sausan benar dengan ayat ya kena mencerat no konsensi. Bengila masuk kalau ba hangte po konsensi jungi propon nak sispa di ki longye ki ba kamdan ka jinjar di ki longye ki bawan nak ki longye ki ba ki head of the family ki ba kamai ya ka longye ki jungi ki di ba belam sni ba meme ti ngalai syok ba bubuni kamtam ni ki long keme ki ut ba ya ka jungi dor ki mamba mardi ki ut ba jungi dor gas ki ut ba ya jungi dor teng serat saban ini ki ngawan ru ngakwa pensai pi wa number khot ku parties ngala jet ni ada dan ka jungi kran hiru officially ng sarung no TMC All India Tribal Congress la sisngi te hani kintiru nga bu ajing ka part of snoret Ahmad Kaburam ka bakraw yung pi ki constituency yung tanong pra constituency ba dalong yawan na katigas ni alam ka jingkasan inga mo kung kartong yung TMC but ba ay kanyat i jaka po kamansi mo yung pi mga niyo kung sutu i katong mga yawan na kanika election mulai ngaji di TMC ru kadai ba kita ki issues ki mga kwa banyak naman tayo ki pa iba gusto ng mga bandan ki parties ki badan ka ruling MDA government ba gusto ila dia nga bandan ka option te kumbangi long himantay principal option party kadai sa TMC te ngam rush long na nga mga happy banyak sta number nga balong very factual and very practical in my approach ka panthon constituency ada demography jang constituency it's a mixed population constituency ang kabaari kung mga mention ni pimenehi prapo na sispai di kita kilongyek ti ngakwa pang pensyari ki ba ani kanti ba baro kay experience kita ka jidor ka marba mardi bar kani kung mga batay yang pi sa sini gadi jingra sa government yaki central excise duty ba mapimingi ki ba direct or indirectly we paying taxes ngisi ba khajna ti ngali di tengah direct taxpayers naga business kebangi ni tray ngisi khajna sa sarkar dikipat ba pada ki beduk besuk jungi kisi khajna indirectly menta limbah ka jingti jungki yaki marba mardi pi mental ada pi tiet kinok jumproi masyaallah si senduk kinok jumproi kedan begitu increase of taxes pi tiet di brot sebengat pi tiet di toothpaste pi tiet di juti jang ber koi kinok increase of taxes dengan inaction manakan ni kila impose GST wat yaki essential commodities ke package milk butter paneer batu batu rice batu cow ikuma pitip bi bau cow di staple food di India this not this thing kami mengi kasi ibang may tanah kajahi te nga sutho ba gajing dor pa jung kini marba mardi kata sahi ikilongyeng di ba duk besok jungi te ban address kita ki problems ada di I personally feel di bangala pan address kita ki problems si ing ba ka TMC but officially kung bangala pan sahi bangin sarong ka apotrek tanitay kinten